goreng. Bawang goreng agak ngisi naon teh? Gaji Atom Aida bawang goreng. Nah, pang naon teh dinu ageng atuh? Ya sepangan mahal HRP. Atom Aida bawang goreng. Man. Yang sih nggak ada bu. Yang ada. Duan. Atasnya teh. Kacan? 3.000-an dia. Enggak. Sorry ya. Baik. Nih, buka biar ada ya. Sok. Ya kenaon selfie. Kenapa nabi ya sudah? Sok. Sok ke 3.000-an. 3.000 hiji. Hah? 3.000 hiji. Man, iya. Iya bawang goreng teh. Ikut teh we bawang gorengan. Kada. Siasa sebenarnya. Ada teh. Gerak. Iya namain iya 3.000. Yang di cina bawang. Sok. Baunya? Doi teh. Tas. Kap. Kan dia nanya deh. Oh, iya deh. Oh, ada. Nuhun.